Izgradnja srednje vjerske škole gimnazije Sveti Sava protiče planiranom dinamikom, kazao je za gradsku pedagog te škole Rade Dulović. Ostali su radovi na krovnoj konstrukciji i na fasadi, to je što se tiče spoljnih radova, a što se tiče samog interijera ili unutrašnjih radova, oni se odvijaju u više faza, od elektro i vodne instalacije, termoizolacije i radova, gipsanih radova. Tako da sama dinamika i radovi za sada se odvijaju prema predviđenom planu. U novoj gimnaziji biće dostupno 8 odjeljenja, po 2 za svaki razred. Pored učionica planirane su prostorije za upravu škole, odnosno zbornica. Planiran je jedan amfiteatar za gostujuće profesore, fiskulturna sala sa slačionicama, kao i menza za same učenike škole. Gimnazija Sveti Sava raspolaže kvalitetnim nastavnim kadrom, naglašava Dulović. Ističe da će nakon završetka srednje škole učenici moći sa ponosom da kažu gdje su stekli znanje. Mogu istaći da je naš prije svega nastavni kadar koji već nekoliko više godina, ako ne i više decenijama, radi u svojoj prosvjetnoj struci. Mi smo se trudili i trudimo se naravno da uspostavimo jedan standard i nivo znanja koji će da odstupa, možemo reći, od ostalih škola, čime će naši đaci da se dokažu tek naravno u nastavku svog školovanja kada budu upisivali određeni fakultet. Gimnazija Sveti Sava za početak će biti opšteg smjera, a nastava će se odvijati u jednoj smjeni. Dulović poručuje da će gimnazija Sveti Sava biti opremljena po najsavremenijim evropskim standardima, kao i da će u zavisnosti od interesovanja proširiti kapacitete.